Na rĩo rĩendekithia rĩa mũnini wa rais Rigathi Gachagua rĩgiĩ kuga kĩgĩna kĩa nthĩgũrũ gũkũrũkĩra one man one vote one shilling nĩ ũntũ bukuchĩrĩtie mĩgambo ngũrani kĩrĩ asiasa amwe na kinya akenya arĩa nkũrũki ũntũ bubu bwĩthĩrĩtwe bugĩetererwa ndene ya mbunge kethira bunge bakenda kwĩthĩrwa bakĩrwarĩrĩria nĩ ũntũ kinya bwarĩ ndene ya BBI ende akenya barega BBI je na ya gwa onto kinya thai kagitene gaka bwĩthĩrĩtwe bukĩgwatwa mbaru nĩ mũtongerera wa kĩama kĩa ODM Raila Odinga. Gĩkĩ nĩ gĩchunki gĩa siasa na Boniface Mwongera. Na roaria one man one vote one shilling rwambĩrĩrie na Mũtũgũto Tomboya ũrwandĩkire session paper number 10 ya mwaka 1965. Mboya endekithairia rugero thirikari nene rwethero rwikijira nara kuna antu babaingi na baraba kwethero betethire thirikari kuri ogoti na wingi nkoroki endekithairia mbeca cia thirikari cithiro cieto matomia antu baraba kuringa kura na wingi na tiguntu kuria gutina antu bakuringa kura. Kenya, one nation, Kenya. Thirikari mbere Mzee Jomo Kenyatta amwe thirikari Moi iciendere gutumira watho bubu mwaka kuraja thirikari ya Kibaki mwaka 2010 irejere na gintu gitwa thirikari cia county amwe no bise kugarugirwa thirikari ciare katibenjere kwa mbere gwitithwo Ngugi ni nyambere miaka 7 ithiro ikithira gukinyira gipindi kia biri kia Rais Uhuru Kenyatta neonekanire jaiti korironda bimwe arakwajire na gintu gitwa BBI irendekithairia rugirwa thirikari cia county rwethero rukiongerwa na 35 na gucoke kwethero kuna gintu gitwa on fund hari nyampongeri kwendekithairwa kwethero kuna ito bibero byo bunge 30 ito bibingi bibyo bunge bimarutero kirimara wananchi tusambaziwe BBI tusome amna ku nyambere tutana mbere kuna kirege kinene kibatere kwethero gicokwa re one man one vote one shilling imbio rore rothiomi rwa kidemokrasia rwa thirikari kwethira ikenekani rotonga bwayo kiri guntukura kwina antu babaingi na te guntukura gutina antu ngerekano yakwe kiri mukajo ki thirikari joratore abunge bonde aja nthigurune baronete rogai rwa shilingi milioni 130 na 737 na kwe kuga atiri charoterwa no thimenti mubunge Raim Dahund kagite ne akugania ambassador yewe kulingana kuingia kwa ritwa murito boarding wa skuru ya secondary onete mbeca nyingi 5,000 ngaruko wingirotero Isiolo kirigito kyo bunge Isiolo North mubunge akigania ambassador yewe nontu gutina ritwa babaingi murito mo skuru ya kulala ya secondary nwethura akiona ambassador nkurukia 15,000 na Antonia Janande ni rumirite nyungu atere atongere baba kumarotero akirimara batongere tumuni Rais Rigathi Gachagua barioga one man one vote one shilling iroba tere kodoro kya rumbo aranga ruko wengenyo atongere bamwe na bakumarotero akirimara bakwa kwikugana nthiguru korona ku kirikagita kawathani wa Rais Uhuru Kenyatta DP Rigathi Gachagua mubungorotero mathira atagwa tambaru BBI ende nande. Sisi nauliza kitu inaitwa equity. Mtoto wote wa Kenya akuwe sawa na mwingine. Yule yako Samburu akuwe sawa na yule yako Nyeri. Yule yako Mombasa akuwe sawa na yule yako Kajiado. Kama ni borehole tunachimba, kama borehole moja inachukua watu 1,000, tunasema watu 1,000 wapate borehole. Na kumanya kugwatira muronga mojo wawe DP Rigathi Gachagua nethitwa akiamukira gupingwa ne atongere bamwe kumarutero akirimara gitumige kire nakyo bakiwa kwithirwa akithugania ya mtontora. Tusije kutoa watu yetu kwa serikali na tunasema tunapeleka ati kuitisha maneno nje na sisi je tuko ndani ya serikali. One man one vote na watu walekiwa msikiza vizuri. It can only happen in the National Assembly or through a referendum. It will not happen in the streets. What does it matter if you got all the money and it is misappropriated? Kenya ni moja na hakuna Mkenya mzuri kuliko mwingine, wote tuko sawa. Na kire kaunti ya Meru naku kinyethira bunge ba kaunti ici ibugiri bakwithira begota Rais Ruto mbaru muronga mojo wao igoro enteto ja one man one vote one shilling jokariojo. In Meru I was a supporter of BBI, but my colleagues were not supporters of BBI. So you cannot lump the whole of Meru for one man, one shilling, one vote. Some will even say 1 shilling, 1 vote, 1 kilometer. So we cannot all be together unless and until that regulation or the law is brought to the floor of Parliament
is when we can discuss about it. Kere mara kaunti komi ikithirito na ndeke athukeni becho biri kemwe kithiro kigwata munio rais Rigathi Gachagua mbaru kenge nakyo kigwata rais Ruto mbaru auntu kwecho Minister Kithure Kindiki uronekana na uge muno rutero Mount Kenya boga itim okorokira mitandao yake mwingi na ugire nteto ya one man one vote one shilling ikwithiro kigania nthiguru nitibatere kwithiro nyikenderea kwarerwa Oscar Sudi, Ndindi Nyoro, Faruk Kibet, tuko na kazi kubwa ya kuomba msamaha wale viongozi wote wale wa Central ambao walipatia Rigiji kura moja, sisi tukaona huyo tu ndiye anafaa. Na William Ruto akakuwa muungwana, akatify vile hao walikuwa wamechagua Professor Abraham Kithure Kindiki akapatia Rigiji. I want to ask you, my boss, our deputy president, is that how you want to pay William Samoei Ruto? And the fact that I'm deputy president does not extinguish my right as a Kenyan, as per the constitution, to have an opinion. Na hii hatutakubali kama jamii ya Kalenjin kwamba Mheshimiwa Rais atanyanyaswa akiwa naibu rais na alafu tena akuja nyanyaswe akiwa rais. Rigathi Gachagua ako ndani ya hii serikali mpaka 2032. Mutongeria wangwataniro ya Azimio Raila Odinga kwa kagita kambere nwe onekana akigwatanira na munyo rais Rigathi Gachagua ntubure na buntagaro wingi abunge baraba kwiritia rais Ruto benderete ko mumeneria. We are united in purpose so that we can fight for our fair share of the national cake. We are intent, we are purposeful on uniting all the people of Kenya without looking at where we came from, not our regions, not our tribes. This agenda ambayo inapikwa ati Rigathi anajaribu kupeleka watu sijui wapi, hakuna kitu kama hicho. Mimi nikiwa kijana, maisha yangu ya uongozi ni marefu, na kama haya maisha ni marefu, nikikaa pale nyumbani Igembe sitaweza kujua kule kwingine katika taifa hili kunaendelea namna gani. Don't speak in Western. Don't speak in Rift Valley. Come and speak here. If you think this unity is a bad thing for the Mount Kenya region or is tribalism the way I'm hearing, don't speak outside there. Kuja ita mkutano hapa Mkurueile useme hii umoja ya Mount Kenya ni ukabila. Atara baba ingine adojubage siasa ibategerete nteto jinande bamekemba bonaneria yomba kwedure kyambirire gikinea kwa thukano yakiri mara arego kedro kwene ngenyo bire kerutero rais Ruto na kerutero DP Gachagua bende bikedro bikyara kyandaroga kesese mwaka 2027. Tekeleza wajibu wako wa oversight, tekeleza wajibu wako wa legislation kwa Wakenya wote, na ni lazima uwaelewe na utembee Kenya ndio uelewe, ili kazi ambayo uko nayo ndani ya katiba utekeleze vile inavyopaswa. Wenye kurenew contract yako ni hawa, wenye kuterminate contract yako ni hawa. These are the people you must please. They are other bosses, lakini the final boss ya mtu wote ya kuchaguliwa ni hawa. Atere na koja kwa mushimura bangi rongwataniro ya Kenya Kwanza kana PG tariki 17 mweri Jotore rutito jukerekithania nteto kweno mbikyo bonene mono musona jo finance bill joro jimbere bunge jukethro jitonyithia nyenje wategera benge ba bunge barabirutero munyo rais Rigathi Gachagua bariugabo ethro murunga mojo ao kirinteto ya one man one vote one shilling itethro ikinenkero gityo kire kwendekana bo bakethro begwatanira na barutero Azimio kujopinga. Reporter kishunge ya siasa kumaja kingine kineke musho Nairobi mbita Boniface Mungera.